Yurt hayvanların öğrenemiz. Kejeni көрсет. Aferin. Dürüst. Kejeler türlü zorlukta bula. 18-20 kilogramlık erle kejelerde 110-120 kilogram ağırlıktағы bor kejeleri de var. Көп ғасырлар бойына kişiler keje yunundan tokumalar yasıylar. En sıfatlı yun bürüşü kejeler bulup, angor kejeleri, en yumuşak mamık bürüşüleri bulup, kaşmir kejeleri sanala. Kejelerinin көз qoraları üzünçelikli tizilişke iyi. Olar tügerek kibik jeyilip, zor bulup tırmıylar, bik tar, şulay da gorizontal itip urnaşkan. Bu kejelerge 300 gradustagı yasılıkны көрерге mümkinlik bire. Keje sütü bik faydalı, ul hatta koy bir ağrılarını jengerge yardam ite. Sarıqны tap. Aferin. Dürüst. İşik altında sarıqны da uçuratırga mümkün. Sarıq bizge yun hem süt bire. Sarıq sütünden brinzi degen sır yasıylar. Гадәттә sarıqlar 70-тән 140 kilogramga kadar ağırlıkta bula. Әмма рәсми рәвештә теркәлгән рекорд 247 kilogram. Sarıqlarның еш кына игезәкләре туа. Яңа туган бәрәннәр әнисен тавышыннан таный. Sarıqlar җилгә каршы барырга һәм тауга менәргә яраталар. Әмма җил уңаена баруны ошатмыйлар.